Mayam Krumzari don't improve impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Lokchiri Lok Sabha Mikhalgi Taruk Suba Tanka ki Mikhal Pawa Pangtho Kare Tare Suba Katanga Hore Masi Matung Dari Megi Tarikulum Dosi the Thasik Tarikulum the result Sulani the Bucharak Sida political gi Oiba Kogi Wapam Singh Habatare Tok the Watok Singh the Magle Platon Toli Manipur Yuniso Hoki Megi Tang Nipan the Manipur Chief Minister Nongthombam Biren Singh the Fondo ki Wapam si Manipur yoina duga Northeast ki oina regional party ki magi mapunsi hai gadra magi matam se loigre hojikti regional party ki matam du natri hai bagi wafum phongdo khre aduga hojikti madu amuk lakpi mamisu tadre central da leriba center ki national media national party sing asiga samnarga punna khoi changchen bagi matam du oiri hai bagi wafum na sing phongdo khile ri aduga masigi reply oina Northeast India Development Party na ngara mag respond tor khre hai ri wafum se mag yaning do Northeast amadi Manipur da maruina hairiba regional party ki regionalism gi ihauksi wave si matam sangna leramdu amukka nahuna na haibati national party singna almost hi tara manga tara tare se rule toru matungda lamda masigi miyamna masi pena to phongdok le marabdana nauna regional political party ki wave si amuk lakpa mathau tari lakpa horgle habi wafum chingba phongdok khiblere hairiba regional party ki magi tenure se matam se hujiki matam se ka chuna tabra habi wahang ma lagli wahang se ki matang da khanan ni tam si Impact News ki studio the links in the joining us tonight on Manung Hutna Northeast India Development Party ki Hansuba Lok Sabha Mikhal ki in Manipur Parliamentary Constituency ki Miriap su Vivek Badu party ki spokesperson jo Oibiri Boja RK Anand ham to Anand Mutramokchari welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us Sanaleibak Pauche ki editor Oibiri Boja Hemantakumar Ningomba Oja Ningomba Mutramokchari welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Oibiri Boja Chidananda Oja Chidananda Mutramokchari welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan question say Oja Chidananda lak Oja Kari basis to Ogidam Hojik in Northeast Katagi Natana, India Pumbagi Oina, regional political parties in importance Yam Chow, Hengla, Marduna Bumaramoduna, National Political Party Am Chow, Hariba Congress, Amadi BJP and Hariba, regional political party, Mayamsical Nagasu, Chan Narga Tongan Alliance, BJP on NDA semi, Congress on UP again semi, or Hujik Hainari Bani. Yamna homogeneous society na taba khoi leba se sab mana bana taba tongan ba loan culture magi aspiration tongan leba state kun gamapan yun terit asida karam na regional party tholo idobno mogi significant mo khogi maru oi basi karam na name hai ge dorbna odu bachara ga sida Manipur ki chief minister di Northeast ki oina regional party ki marai basi swai dasum lorani makata na lakadong mandri habi wafna chimu phondo ki basi regionalism is passe ga na haina phondo ki basi kari habi nangi kita kena bahaya tare mayam lagi mong se diri full context honorable chief minister na PB interview du mapungoina aina thamsaningi se fast post aba web media du da piba tang ni pan da phongba magi Sanjay Kumar Baruwan imfan da laga lo interview du da laibu wafam du ni madu wafam nu maki context da nei rakpani lairi wafam du engon da su du gi exact original copy passport the phone gi web page the exact original copy laire okay maru ina lairi basi honorable chief minister gi context magi pdf interview du context kharadi akhoi local media da aduga tonga media da madu court tor go phone na khiba madu ki reaction laiba ui na one sense aduma ki ahan ba passport na phone ba news kaino de gi article du gi ahan fregap tu mak ta dang tang Mamutana ying biragati kambigani maramdi citizenship amendment will controversial area amaka laibaduda aikoi hozik laiba wafam di chief minister na categorically magi rule out to any chance sida haibasi aina sentence ko quote toraga magi article du lokhot chage Manipur Chief Minister Nongthombam Biren has categorically ruled out any chance of a united regional political formation in the region. Okay. Madugi context gi makha da lako wafam singdu ai punna nei ragadi honorable chief minister na haiba wafam sidai sida thoidokpa contradict oiningai oi wafam yaud da na khal maru oina citizenship aikoi gi amendment bill gi matang da north east ki laidiba kaino sing da nungnang ba madugi laikhaita da wafam lakhibadugi manungda matungda ko election election ki matam da su different political views opinion mayam koi ugre adugi matung da karigumba madugi united regional political formation number regions da lakadra haibuduni
लाइब क्वेश्चन अदुगी पाखुम दुदा लाप कंटेक्स नि तसेंग नमु इंटरव्यू अदुदा दी तोंगान तोंगान ब डिफरेंट इश्यूज एनएसएन आईएम की पिस्तो की वाफम याउरी डेवलपमेंट की एजेंडा की वाफम याउरी अदगी अखोई ऑनरेबल सीएम की मागी ओपिनियंस मागी सरकार ने पाखलिबा अदुगा लाइरिबा different issues the people interview ni hajari aduna nongthombam biren akoi honorable chief minister na pi hibo wafam da tasengna mahak regionalism gi mayok ta lei natra regionalism si chatna ba yaroi da ba kaino amani haidra magi opinion natra BJP gi natra sarkar gi opinion ma express to gi pati natti maram di kaigino haiba kanda united regional political formation in the region haiba se sungoi oithok pa yaroi da pot amani haiba si de koi puna mar khangi sam har kanda nagaland da अकोन रीजनलिज्म की पोची लाखफु कांदा NDPP सु निफिरियो की अकोई हुजिक लेब चीफ मिनिस्टर की माई पार्टी में लेरे TR जिलांग की NPF लेरे अनि जिका माइना पुल्ला कांदा रीजनल फोर्स हम सेम बनी ओके मिजोराम दे यंग बियो मिजोराम नेशनल फ्रंट की मागी हुजिक लेब गवर्नमेंट अकोई की अमल लेरे मथंग हुजिक मिजो पीपल्स कन्वेंशन की MLA निपान कांदा ओपोजिशन दे लेरे सोमदा मेघालय दा लागम तु यंगसी अकोई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अकोई की UDP की पार्टी की अमल लेरे NPP लेरे मरक सिदा खानम की यूनिटेड नेशनल मूवमेंट्स की करी पुंजन ब यारोय द पोट अमखक्ति अखोइना रीजनल की हाइरिब यूनाइटेड रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन अमक रीजन सिदा लाकबदुदी मधु की कैटेगोरिकली मधु रूल आउट तौबनी मफम से मा लाकदन हंगबनी मधुदी लाप कोई ओथोप मधु यारोय हाय पोट अमखक मधु थंगबनी अदुगा अनिसुब प्रेगाप्त यस regionalism is almost gone the time is gone we are now joining mainstream in hand with the central government mase manipuri context haiban mana piriba interview ki fast post ki interview ki original context da okay munna punna ekoi naina minara kanda manipur ki context da ekoi taseng namak BJP na natra government sina regional party me am suppress toroga regionalism have outdated oi ba koi chana ba yaroi da bani high opportunity the reality of the pictures Hojik Ladipa Manipur situation is the regionalism gi magi leading from the front. My lit Torokanda, Sarkar, Maduki power, Pyrakanda, regional force mayam, Sakat government, Ama Lakpagi Matamdu, Mahak, Olidi, Madu, Chakrabra, Haibagi expression do, Mana Pungdo Pone Haiba. Aduna Masi in the context of yes, Aduda, I coin Tamjaning, but see, BDNG whole interview to the single word I quit Tangnade, from the Koju, Asai or Kogi. Kita ko study to zabada interview si da birian passport sa pigir interview sa regionalism gi mayokta ma laibra natraga na may madugi against the wangang bra haiba potu ekoi leiti maramdi still ekoi sengajer bin lairu coalition government si apik ba dol sing ekoi chamine regional character gi matang edi this questionable NPP si regional character ma magi party du laigadra lairoidra ekoi chamine re party sing sarkar paibe da yawminari ba NPF ki ngasai Nagaland da sulaiba Manipur da sulaiba adu animaki state ki magi formation da yengba kanda regional party ki magi local area concentrate tawra ba geographical factor political factor mayam ko khenaba laiba dudi matam matongi matungi na koi adu da discuss tawbudun question amani tasengna birian na high maru main context okay united regional political formation amadudi अपन तोंगान regional party सिंग अपन force में लाख पदो मधु की chance लेती है बनी मधु rule out तो बनी okay अदब political है दी regional political मयामा में पुंसे लखांदा दा force हम organic regional force हम organic heavy हम सुलेती political regional political party हम यम चाव न थोलो ताकत है तो हम चाव वो force हम तुम औरत तो नहीं पर मतलब दा इधर regionalism के मायक तंगांग दे है तो कितंग खेना तो माले दा इधर उजा नंदरा से उजा नकरी पाकुम पिबिन की साइज I Marup Haitare, he started off in the regional the RPP, some kind of founder, general secretary was a game, the whole Kibay Kagivani was using incumbent MP, was a minor the Congress Haitare. Mavani Molono Congress joined the Haitare, regional political party, a cannot carga. Most regional concepts, I am clear when the Lake Brian Kali, Handak Magi. Or maybe if you have a quay now, Chidananda and Haiba, Sigi fast post the PD, because the Magi, regional giveaway, regional parties and Sigi future. Regional parties and the Haitare Magi, Kari Haitai Magi, Tobunga Madisaki, say, when North Kiskio in a unification lak per lak, Tabutuna, Tongana Tamaga,
the relevance of the regional parties later don't have mamita base. Senior Quiniam Nong with Hobse. You know, the India country, a nation state built on Haitare, recognizing racist meamama, ethnic groups meamama, the gay religions, multi-language, multi-religious, multicultural Haitai. Labor India's the Magi to states and see to me, Lady me, sing political aspiration, religious, cultural, the Mogi aspirations, man, to one and wing lay hariba. And Masi labor ma'am, so why don't Kanarakan India's Semaki foundations, Masi acquaintation of a unity and diversity. She get the very basis and high as the India same given in a do I do the Yamna Luri, the Karigidamasi. Yamna Matamno all powerful or Congress the Marai Saitaraga UPA my lacrino. At the BJP at one point of time, Moidia started off fight MP Nicol Aga, Janata Party and Laga Matamulaka, they have gained grounds. The Gozigna 2014 the Lag was again 19 gay Lakum Tamsina. They are also a bit panicky over the situation. Laga to regional forces all over India, the lady ma'am since the type tono a desperate effort to music labels here. That indicates cited see ma'am since the indication PDD. India the regional party has come to stay on permanent footing in Haitai. Lani have some of the filter over. Northeast the Su in some Kanjava which is out of 8 states, the is many as 4 states, the regional party in the literal by the BJP, Obia, Totopoya, backing Tonorga, the home domain lawyer. Even Northeast issue to political aspirations like state-wise, when Lientar Manipur context in because Manipur has ample of fight Manipur Su issue, Chocho issue addressed on the Lady Mam Singsi. Masimi National Party maybe Congress is sang Pari Harkani, but again BJP Indian sort Pine Lakre. That's why I said the genuine issues, problems, may am acquainted, but say thing may have the cook tree. Outstanding Haitariam prominent issues, ma'am. I have one, Torito have one, Tono heavy one, but say Haibagi Wani, I do the same like as a Manipuri, a see. The survival, the existence, the civilization, the culture, the language, the existence, the threatened those, the normally ever increasing neighbor. See me, I'm single with Aragadi, the regional relevance, Lakaneva. That is the reason. See reasons in the Marmoriga, Kaidamata Manipur, regionalism, Amulak, we don't have weapons, so book it on never see. Okay. This is also one of the reasons in the other licensing. Language the base only, race the base only might want one aspirations the base. India, the whole of South India, the regional party in Loy Pai Ramaktani. I think extreme north, I think Jammu Kashmir again, like National Conference, PDP, Larry Ma'am, it's just a matter of time. Have time, you BJP, Namati and Krapam, but you break down to regional, they own their own. Might know Jixi, Bengal. TMC, Trinamool Congress Party, the Trinamool Haitariko, Mamata Banerjee, then Orissa lady, I think it is a gassing. They say 100 UP, the indications is very strong. BSP, SP combinations, now October, Okanoma, the Gary Haini, BJP, so Okanoma, Chaitim Pina having a key, later, not the Haiba. All over India, the pattern of life 60. India to one every state, every people section political aspiration, to economic aspirations, to aspirations, like regional parties and Sagi. Oiba third front kind of regional party after the same guy, but Malaysia. See, there's very serious issues that had the same thing is happening with Manipur. So, Manipuri context, I'm saying, Tamning Manipur or Northeast ki ma'am punjan of the way Diam no Kalu Draita. Manipur you in 70 years of National Party rules, Maka, Mogi rule, Makasing the way, Prasasing, very frustrated. Scap Yangsi, Armed Forces Special Powers Yangsi, any other border gi Matang the Kangi, a local issues can't name Simiam Sing. Manipur apply to law and order give welcome the secret of you is quite restored. All of Northeast than as I had Quiggy Nedari, ma'am, Mamang election, Mamang to the
moi loina mo threaten the way loina ma koi walk out tong ne haidna adu right da moi parliament lok sabha da pastor go parliament technically haitare to party myam moi myam sung so ko adu against the board pi ne haib da gi di adu the truth of ngam hong die ba hadaki election how give the koi BJP gi manifesto da yam chaun haire cap will be brought back and adu ni simyam se laktar automatically it will only kari hai ni strengthen the regional parties in the northeast and elsewhere adu baja handak February tha su Rajya Sabha da masi puthokani na tormo matam du da adu ai mamang sida haba tare koi timing si January loislak timing so ai marak sida natraga February gi tarik 33 gi mamang sida koi regional parties sing haba tare northeast India gi mayam se cap ki against the unified oibangam gi de haba gi waham ama sa sida yam chauna claim tawri ada idur kari waham thamini are cap kumba northeast pu entirely affect ogoni haina riba issue sida northeast riba political parties man regional party me amse no regional party see adai the clarity lebam chang koi state of Manipur is the central ekam lak ma the parliament ki ekam lak kana koi Manipur ki toan kar sem to hongani adu done da da sum thajab leinam ni na da is the Manipur so high sabe ki wani koi maru birena smai from slak cap lak kana koi sam toan ma gi special provision number tawni da tawni some undertaking tawni kai na haiba myam sing si siwa myam sing every state so my gi government sin ma si myam sing praja sing na thamme ba thamma sin mar mor ga maybe hoi adu ma ki film du lawai da wi moi da gi thak khanja na ma matam du da unification gi total absolute unification to lai lakti ga na da kar to one but cap was brought in adai the everything was very clear loina ma unified to gi loina ma one group one mind one force when act we pandam loi like right khale ba entire notice it was kari hai the sees the yamna foment to we hai tai to gi da badu na ni taun ba gi step je henjin loram tar di apoi loi uramani hai tai okay koi regional political party me amse cap ki damak ta pull up sangjal laga koi alliance ama same khida ba targa su loina mag na ideological have tare hai riba issue se da loina magi oppose to ki bo apum di mayam northeast ki mayam lo yang na gram apum ni adu bo handak ki sigi point se da hai di first paragraph ta hai riba first sports ki Manipur ki chief minister ki interview se da hai riba si huji ki CAB ki matang se da unified force ama regional political parties ki force ama lakhi de hai bi apum ne adu secondary amo again regionalism se almost laitre have gi apum ga ju thame adu na swai se da issue ma thorok matam da northeast ki hai di regional party tholo ise ma reason du gi regional specific magi aspiration ma leibati regional party tholok pani na Manipur si magi khitang khena jaba aspiration ma leijane ma to na sam gi su Tripura gi su Meghalaya gi su leijabni na khitang de khena rakani khoi sai jamna loina ma pit tobu ya ba du oidong mande ma do na hari ba cap ki su da mayam na lo yaning da phung do khiba tar ga su pulap punjan gi da alliance ka na ma sem bangam gi da adu Manipur nga nati MD Manipur Democratic Alliance ka na semi political party mayam punja laga adu regional party sing de sem bangam gi de maram dar makha tarak pa da su cap ta adu malai gi da ni na makha ta na su regional party gi marai si laitre laro adu ma front ko ma force ko ma laro regional party ki force laro have ne to regional political party ki force only unified force dang oidori bra yam chawba party ma tholok badan madu dum force be yada bra jayam da lakse hogi politics ta haina basi oithok ta ba laiti hai pot amadi adum hai adum oithok pa dum ya ba jani da aduga oithok loroi na mana lori de su nakala marom da magi mieng ama leram gani ado khoina yeng ma mieng da di adum oithok loroi si laiti na ai di lowi oithok pu yai kari gino Manipur yauna north east state sing sida khoi regional political party gi kano si magi mayak si handarak padong na longna re si kari gino hayo potu ni khoi ulai ta sing badi masing maram si yam nei na bi yai khwai da gi maru maram amadi ai khoi gi MP masing se yam di okay aduga akhoi gi marak sida hai tare ko issue pek thana lei aduga akhoi gi kano se akhoi gi kang mayam yawe Manipur da sungai re ko naga gi harani kuki harani den maitei den ate atopa mayam Nepali den adagi di nan Manipuri Bengali swai tong na Muslim ga na swano community yam ba kalu masa mayam khaidok pase machine mayam sina akhoi da regionalism gi port sima mang le MPP haironi MPP hai kwan ka kana ko mamna harakane ba maitai party ni harakane adagi di asuna kan su lei ni ko ji adai NPF hairane ba NPF se kana kan naga party ni harakane si tawri si political party win ubang amakte just smai to na aigi nakshi da phambiri ba NEIDP gi su hairi sine naga gi khogi sumna gi magi suna kan da outer da mire pothoi badu naga gi party nati na kamai to na nga da mire oire no oina ma pot propaganda ma to ma ai thangna gi propaganda ni ko se
मदुना सुम्ब्रा हाबदी असुम्बदी नते सिनेबा अखोई सगी मागी कनोसिदा कांगलुप की याम बनिना बा ngang बनिना अखोई मपांगल कनम ngam फेम लाखोई वाने अदो मसी हानदी मसी लेरम नते NPP हारग मपांग कनबा नोम ओरमिनी फवार लेरमिनी सहीदा सिंगी तीन हाउके मसामक्सी अखोई NPP अखोई कनोदा NPP द माकारा मिनी मास अदुगा अदगी दियन कनोगे अखोई से मिनिस्टर ओरमबा yang masu saija gain tori mayam jingse moi loi kano ngakte NPP ngakte bang kalong pone अदगी दि मुस्लिम जो अहान मुस्लिम जो ओरमी जो NPP द ओरने कल्लिने अदो हौजुन करिगी सोंदई रो दंग सा इना पिजरी दुने अदगा अखोई येंगसेबा खितंग म हाइदो को मु येंगसेबा नागालैंड हौजे करी कना मपांग कल्लिगे कांग्रेस मपांग कन मंगम्ब्रा देन BJP मपांग कन ngambra ba BJP na tangjallaga yogjabai wane अदुगा मुगिदी सोमनाखंदा रीजनल पार्टी अनि खक्से अदम खोगी स्टेट पार्टी हागेद्रा रीजनल पार्टी हागेद्रा फगा फाइनल लेरिनेबो अमना नसागी नेफ्यू रियोगे पार्टी ओरिबा नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ना अम लेरे अदगी ओपोजिशन द लेदु NPP नि लेइसे कनोगे NPM नि लेइसे मपांग लोइ कनरिनेबो मैम जे सुमाइ तोगना अखोगी मिजोराम सोदु मंगाय हाना कांग्रेस के लेगा लेरमी BJP न मुनगम्ब्रो ngमद्रिसिनी कनाना तौ रीजनल पार्टी ने मुलिसिदी स्टेट पार्टी है जो स्टेट पार्टी ने मुलिसिदी सुमाइ तोगना मेघालय जो समाने मेघालय का मणिपुर लेरिबनी ना मोइ असेंग रीजनल पार्टी दिमा ओय खदोइ नेबा कोमददी अतै दि स्टेट पार्टी ने क्लेम तोसु याय सुमाइ तोगना लेरि नेबा मोइ अखरदे दम लिंग दम लेरि नेबा मोइ दा BJP की मसिंग याम हंदरिजनी कांग्रेस की मसिंग याम हंदरना फंगी जो नेबा गवर्नमेंट पाइ का दाबन पाइस नेबा होय सुमदि मेघालय की कांग्रेस दम वांगना काइको काबोदी कारगसु BJP के अलायंस तो सेमिसि नेबा अदुना सिगे मयाम सिगे मरक सिदा ख्वाइदगी हेन मरुइबदी अखोई सेमिलोन से लेत्रे अदुगा कनुनसु फना हाई साबनिको सेंटर नाबा मणिपुर नुसिब साब वानिको मणिपुर से मसी मतांगदा कोना गानरगदे उजिक्ति कन्न गाना निंग्रे टॉपिक्स का तो बनिना अखोई याम साथेना अखोई से अखोई याम वाना हिंग स्टेट अमने अखोई सेमिलोन से मिंगोन द नीरगे हिंगिनी अदो स्टेट गवर्नमेंट सु मदु फगलनबा मागे फगलनबा मेकानिज्म मयाम तोरगसु ngमोइद पोड अमने कनागुंबा खरगी हेंस खुद याउद्रगदी मदु ngमोइद पोड अमने अदो ताकपदि सेंटर नसु अखोइद मियंग चंगते ngasi ngagi वानतेको सांगा मतमदगी नि लाइसे अदे अखोइ स्वाइद लेंगाक्तसु मोंग बरिन तादो मयाम अखोइ हिंगदे यादे हाय पोड अमगी मोंग द लेंगाक मोंग अमसे अखोइ उ फंगदो अम लेरिसे मसि अखोइ निसिंग मिनगदबनेबो सिगुंबा मयाम सिना अखोइ सि हिंगबा ngमोइदोन खल्लेबो उजिसु ngaरिने 7 पे है का 7 पे सिबु अखोइ मणिपुर इंडिया गवर्नमेंट सेन पीनुने अखोइ ngambram दी येंगे करम गवर्नमेंट ngambram दी येंगे ngasi honorable chief minister N Birena zai mana pini haiduga mana piba ngamdana mathang chaidagi pirane tanari manam se kai ngada sel du leitabini sel lerega dikai deno magi boidu mana mai sen pining oido no and magi people ka bai tona nungai hining oido no ba adu leitabagi ne ba akoi di resource leite resource lakada mayam amadi somna kanda maira pawi ne hai amma ne hai tinjan lei somna kanda yuji lona pangyon de yoli mi khara pang de nungai aduga income lakse ka ne yadagumba sugba mayam su अवा मैम सुलेब अदुना अखोइसे हिंग मोइदबगी फिल्म मारनबसे मसिना अखोइगी फोर्स से मयंग याम ताहल्लेब अदुगी पोतो कनान उगे ऑनरेबल सबमिशन उइएब अदुना अखोइदा रीजनल फोर्स म सागतपद याम वानी माना ngमोइ गायना माना हाइबस तोरानगा माना साउन म पिवानी को मदुमंग ने पया फैना मदुनी ने हाइबदी आई मानदे अदुगी वाने येंगसे ngसागी तेलंगाना हारिबो स्टेट सी कुइ पोंटिन सेम्बा अदो ताम अनि इलेक्शन तौरे BJP सुकाते कांग्रेस सुकाते मोई पार्टी स्टेट पार्टी तुम कारिसिदी रीजनल पार्टी तुम काजरिसिदी मोई द लेरिबा अदु करिगिनो मोई कारदी ngसागी मोगी दुदी अखोगी MP मसिंग से याम लई मोगी दि अखोगी तेलंगाना टाटेट लई अखोगी स्वाइदा अनेक सतोइनी टाटे की वादो आरताय टाटे तु BJP दा हप्तलगदी हयें गवर्नमेंट सेमबद नुगाइदोनी कांग्रेस दापगसु कांग्रेस सेमबद नुगाइदोनी याम चाउजनी फोर्स से मोई पुल लाक्तोनी सुमाइ तोगदना उड़ीसा पारिसी अखोगी नेशनल पार्टी नते बिजु जनता दल से मासी रीजनल पार्टी ने मागी सबसे कयानो यामजानी मागी सबसे 27 ने 27 पायगा लाए खलोने अदोगदी लाखरगसु 27 लेबा लेपाक तुगी मियाम दो स्टेट तुगी मियाम दो सेंट्रल गवर्नमेंट लुमने लौने मोइ सेन थादब किरोय कइनो अखोइदा तौरिबा केनोसी डेमोक्रेसी इज द मोम नेमी अखोगी मिशन मियाम सिना भोट थादरनबगी भोट क्रमाइन तौगदगी हाबदगी मु येंगा तौबने बे तंगाई फदना मियाम की मसीमदी तौदबी यादी है पोसिना सही अमनि द लोहर कांदा अतै इलेक्शन की कैंपेन द लाकवाने कैंपेन की सरुग मोने लाकवाने तौरिसिन अदुना सुमाय तौदना तमिलनाडु सु 39 लेदिबा 39 जी BJP सु संगमंगमदे कांग्रेस सु संगमंगमदे
amuna AIDMK na kani amuna DMK na kani tawrisini handak AIDMK na kagada DMK na kagada tangkulum do khangkadone si post khangdone ba aduna migi na mapang kalagalei akoi na mapang kan mangam dise migi ni MP masing yam bagi nebo akoi ni MP masing yaw da bagi nebo eda MP masing yaw da base center na kya usute ba aduna yarga di akoi di hauge haure ko MP je jura thangat pra subrank khambani BJP ore jura piba congress ore jura pi ba si post sema to bane ba ado akoi laibak thibam di ngsa je ni ko akoi ki kangrup se yaman gre ba kangrup je am sina mai kangrup ki wakhalon sida thabak to na upai leitre na ai long okay kanglup ki oiba khanarak padagi tholei bo political party ju kanglup to represent to ba party on or padagi regional gi look ama appeal ama piba ngam dre political party sing se adu madugi requirement ama north east the field torpo ya habna du hojik lai riba itra tred lak suba lok sabha mikhal hojik jik pang tholi aroiba tangka ki mikhal khatang are tarik 38 da adu hojik pang thoi ba khoi manipur pang thoi su sit ani khatang oibani na thaga ka de ba ani sigi magi value si am nem ba hai batare masing si am nem ba madun marm oirga khoi sidagi magi importance to leidabni na regional party karak batarga su maduna national arena da thodokna tobangam dabgi wafum leide tu khoi state politics ha the regional politics ti aduma lakpangam bagi wafum di leide hoji pawgi oina di tonga ton bakalu ki diversification mayam se maram oirga again regional force am create tobangam dagi wafum du da chief minister na pondo ki orba ya habne mathang se BJP ki oja Chidananda laksege hari ba first force ki article hai batare natraga koi news story sigi paragraph number 4 da policy the nation is one. The regional force comes only when center neglects it. Center na neglect or the regional force it tholei hai. But in the last 2 years, how ki bachahi any maruina of his government Manipur hai the CM Biren ki government Manipur the lengang lerpa matamasi ki chahi ani sing manungda what has center not done for us? Akoi ki damakta center na kari tau ki dawa lei rabage hai bagi wapum na chingba hang panina. So I said the regional do the again state specific or pagi mami sutari. Maramaduna state se su tonga party state party have at least 2 state the run to regional political party or get the Manipur the Amman Hojik Larisi NPP Natana city state Amakata within the state run to Baru NPF have tare so Mantori Maramaduna so I said Chahi any the center na Kogi Gari Loito Bigi Maramana Karubi Tolo don't have a weapon delay so I say I'm job issues in high target border issue border pillar issue laire adu matungda kogi Manipur MU ge crisis laire adu matung hujik CAB ge tarik February ge tarik 33 rom du Manipur miyam wana kiba mayam se amata lotion na leiba issue ngata ne harbi issue mayam sidani local issues ho ba sidani mayam na kogi regional gi wakalon mayam langnai se aduna so ai sida center na loina to bigi se hi ani se da highway wafum se karai phau ba sumdoi no bagi am chaw wahang am leiri kari phum ta sumi adu makoi haina ba yai adu gi wafum se sigi platform sida haitare in the koi gi analysis ki sigi forum sida kayar kan koi ngang na gare ne lawi taseng na koi gi honorable CM Sri Biren gi magi interview sigi past development especially pointing out at the development works in Assam and Arunachal haibani sigi paragraph number 4 gi last ki sentence the development works kamari na ba Assam and Arunachal Manipur gi laiba context da aikoi gi BJP na sarkar pai the state khara du man mention to bune haidani yes adu bai koi seng adu ngang na ba yai kep ki matang da koi honorable chief minister gi yana farm oi decision na state na lawi state du gi manung chan na koi BJP ki manifesto da aikoi gi kep implement tawgani haidana sentence am yauri sentence tu gi paragraph whole paragraph tu gi sentence ani ohum mari subada aikoi gi center gi yamna mayek sengba magi stand point mayek seng yawi madu punna manifesto haiba asiga artaja hanba kanda aikoi North East ki interest miyam le apprehension aduga leiriba magi aikoi gi minority oiba indigenous peoples in interest tu ngakani haiba wapam du su adum panbani na kep ki issues oiba yai border ki issues oiba yai border ki issues da leiriba wapam ji changna ju khoi miyam ngangna gare government of India gi representative laktana aikoi gi ba sport verification tawdana mathangi ani form ma lakpa kan state na ka shu tawbungam da center gi daga Myanmar government ka aikoi ga tawna ga da area am khakta aikoi na tawningi har ga su kita ahing amada na terkena numit karani itu thak karani itu, heka lotion bayada port karena magi mapam matam agreement sama su Indo Myanmar border agreement ki kadi ki lairam port mayam ko lai bani na istiana na terkena center na sudah tata na tumin na laisan bam tadi laiti si bawa loi na mapam matam dugi matung ini address tawi ku ina sang narak wa na badu hekta ahing am kakta hidak am kapaga ai ko hekta phani hai bidu su hoi anaba kadi phagi bi ai adu ai koin ura ba khanga ba kuida ba na ba sing ji madugi laiwong du putho ga treatment to da matam hin sangi adu lairi ba issue si center da ai khoi gi
सरकार अमा लेबदुगी क्लेम अखोई फंगम थोप हकसिंग फंगनब होनरप कांदा मदुगी खेनब एरिया खरा अखोई अपाम पोट खुदिम लोइना फंगबा सुंगमदब एरिया खरा लेबा अदुदि तुम मयक सिंग अदुम लेबा अदुमपु हौजिक फावबद सेंटर गी अखोई स्टेट का लेनरिबा अखोई गैप मसी यारिगी मेंशन नब होनरपदा अचौबा सेंटर दगी हौजिक फावसी अखोई स्टेट की पीबा एनी अखोई की इश्यूज लेरिबसिंगसिदा निंगबा थुंगदबा पेंदबदि खरा अदुमक लेगनी अदुमकपु अयामबदि अखोई सेंटरना लेरिबा नरेंद्र मोदी जी लुचिंगबा भाजपा अखोई सिगी लेरिबा एनडीए की गवर्नमेंट असिनदी अखोई मतम की मतुंगिना लाप इश्यूजिंग असिदा अखोई एड्रेस तौदना चटली हुजी फावबदा लेरिबसि अखोई अदुमक अखोई अइन हेन तौइ हारगसु मियाम ने थाजबा यारो मरमदि all the intellectual circles अखोई politicians leaders अदुगा लेबिरिबा मियाम मणिपुर की मियाम ना अदु नॉर्थ की मियाम कई दौरी के हेबसि लोइन उना वाफम ने हेंजन हाजन बसु यार अदु इशू पुनमक्ता अखोई सेंटर ना एड्रेस तौरगा लाप अदु सही कुंत्रा निफु से बॉर्डर की इशू जी अंगरांग हिंग खकी प्रॉब्लम नती समना कान केप से कदाइ लापनो हार कान केप ते कोइन नुंसा थीरिबा पॉइंट्स सी illegal migrants की issues अमखक नॉर्थ ईस्ट इंटायर लेरमबदुदगी लाप अखोई द लेब एप्रिहेंशन नि हौजी हंगिंगलिबा वाफमदी अखोई याम क्लियरली अखोई की मैंडेट अखोई की सपोज मैनिफेस्टो दे अखोई याम क्लियरली इरगा याउरी सेंटेंस अमा दुखन लोइबे नते सेंटेंस अहम मरी दुपु नाटा हनिंगी अनि अहम सिव पॉइंट अखोई होजिक मरुओइना लाइबो वाफमसि इंटीग्रिटी की करिगी मतंग लाकपा कांदा मियाम नुंगांगबा अमखक लेबदु फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कैनोमा अखोई की पार्लियामेंट जो होम मिनिस्ट्री की पार्लियामेंटरी रिपोर्ट कैनोम याउदना अखोई हेक्ता कैनोमा तौदुने संदोम अदो एश्योरेंस अमखक पीर कांदा एश्योरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अखोई ओइदबा मंगांगदना हाइजनदना तौसनबा अमखक याउदना मणिपुर मियाम द भोट खरा फंगनबि तमका तौबदु प्रोपेगेंडा दी कोई हुसिक फाउ लेते लेसु लेरोय बीजेपी ने लेरिब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट असिना हाइजनबा तौसिनबा अमखक भोट खरा फंगनबगे अदुगी यामना हंदबा थाकी रांती द कुमधरा काने तौरोय मदुगी लाइन दुदसु अखोगी मणिपुर की लेरिब चीफ मिनिस्टर की मागी माना साई स्ट्रगल तौरपगी मा मूवमेंट द यावरप ग्राउंड द लेरिब वाफम सिंग असि मयक सेंगना खंगबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमनी बीजेपी की लीडर अमनी नकोने लवी अदुई मथक इशूजिंग सी मा मसाना politician amo ina nato masasi magi haukiba kainoda thai tamone sai regionalism gi my concept to the lakpa state sibun sijaba adu loina akhoi gi media da masagi tongan issues da masagi editorials iraktana my wakalon phongdokhiba mi amakha oibanina leiriba akhoi gi issues punamakta akhoi gi adumak address tawraga center na akhoi da pen daba nuaitaba ningba thungdaba adi dum khara legani sidai dum seng haijari sine akhoi tohoningbaga torokta main issues puna makti center ne address tawdana akhoi lai aduna ni akhoi maru ina development works ta akhoi huzik akhoi pami loina ahi akhoi loina sembadi pami adu government of india da su financial akhoi budget kisi akhoi gi sentum gi awaba mayok nari bani adu gi manipur da su madu gi awaba mayok na badu gi mami tai bani na akhoi da biri budget ki provision asi lakpa kan da all india gi pattern sam kak norm sam kak da sap mana ba senfam akhoi na state kari ba tax government of india na phangi ba tax sap mana ni enthu kan akhoi financial system kak da koi chatli adu na akhoi na hen na paisa kar piu hai badu demand to budi ai adu hekto pirakani ne expect to bu su yati adamai to na development akhoi khena ba khara hening ba khara akhoi gi orak to budi ai adu especially in the context of Northeast, I BJP ki lairiba ki India government sina regionalism ki region si ki backward ho ba si ki yenga kan ta donor ministry lakpa na karum khara magi 10% budget de kitang khaido ga development khara tongna bu hona ra koi mami ta ba recently koi Northeastern council se sakphu aga koi hana isam chamba yana pikpa body amoina leram badagi home minister na chairmanship o hela kan da Northeast ki chief minister sing punam membership o ra governor punam koi kaura kan da acho major department am oina na bagi lakpa ek is haram koi look is haram badagi ek is policy laktana hona rak national highway ki development connection sikum kharadi akhoi ahom kharadi akhoi lakna majori budget ki provision kharadu dagi development point of view da haibane du ngasai gi akhoi gi border pillar ki matang bo ero MU crisis bo ero natraga koi CAB bo they are also part of development haidar sakot pagi yam maru bi era sing hari points sing si solve to draga di development du su porok ba yaro dini manum development program hatta disi mayam se su solve to ba resolve to su development yam chauba achievement oidu ne du development hadi physical development gi wafam oibi taraga di khoi gi BJP gi NDA lengak sin hek lakhe 2014 gi ahan ba budget session da lauthokhi ba khoi gi Manipur
अखोगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साब से अदुदगी दम सेल से कायथोकपा होग्रगा मतम दु कांग्रेस गवर्नमेंट लेर मेहर स्टेट से अदु हुजिकि चही अनि पलिबनिना अदुसु प्रिसाइसली डेवलपमेंट वर्क्स इन असम एंड अरुणाचल एंड मणिपुर हाबी ऑफ लाकुन अदुगी चही अनि के टेन्योर से हारिबो मणिपुर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर से गिदी क्राई योबी अदु टेक्निकल अदु सेंगदोक सगेबा टेंडर प्रोसेस तोरप कांदा ओके टेंडर प्रोसेस इसी आई इंफॉर्मेशन नि so far मागी subject to correction okay tender process to we pending the lay step moina farm pamba national sports university sibu implement to godori ba I see information any sia to jawi wani hindustan steel construction limited na tenders plot to pakanda 3-4 times moina pamba moi criteria du yoba farm sing apply to tre still hojik su pending the lay authority akoi gi impact ki mai kai de gi su madu query to view madu do phongdok piu हाइबदी मागी टेक्निकल कनो लाप कांदा ngसागी कंस्ट्रक्शन होरा कांदा डेवलपमेंट तो बानी अदुबु स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दुगी मागी थबक तुदी अखोइना पाम पुतमु यौद्रगसु मागी रन तोंगनबई दम स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव अमा सेंटर दगी लोगना कोई एनएसयू की मिंग दबुदी अखोइ क्लास नो सिंग रन तोबुदी होरा तो एनएसयू वनदी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वनदी मांग द तारक तबनीना हरि चही मंगा अदु नै हजि टेंडर की टेक्निकल एरिया दुदा ओके टेक्निकल प्रॉब्लम याम दे ले रहे हैं डेवलपमेंट तो घरे हाइबनीना as far as development is concerned चाही अनी सिदा सेंटर ना कैम तौबी की तब लेती है बता रहा कि सेंटर ना हाई सेम गवर्नमेंट ना होदो की बात उमलबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के मराय बस आमतिन ले रे तो होजी होजी सो हाईवे सिंग वाफम जता पीरी हाईवे दा कोई हाईवे नेशनल 37 दा रांग नहान की पाउडर से तुम ताबी रमनी उजा होइना मकुरु थोंग साब लोइ दबगी साब हरम तोथो की वाफम चिंग मयाम लेरी मरम मदन हाईरिबा थोंग सिसु याम कोइ बराक थोंग मदि मकुरु थोंग हाई सिसु कुमपुर बदुम ल थोंग आतनी ngasi बाबु दम कनाय मतमे साब हो गया ओके अदु चाही अनि की टेन्योर से डेवलपमेंट याम पोरकी है बनी मकुरु थोंग की स्पान दुदा मकुरु थोंग युजु ले स्पान दु येंग बियोबा स्पोर्ट से ले येंग बियोबा मदु चाही अनि की मतुंग लाप डेवलपमेंट तो मागी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पिरम गनी थोंग सी चाही क्या चंगनी अदा इदु डिले तोगी मरम करिनो अदगी पीपल सिंगी अदा द बॉय कोई की ब्लॉकेट तोगीबा डिस्टर्बेंस पीबा मागी कोई की सपोज कंपेंसेशन की वाफम इश्यूज असवम खक लेरिबा अदा की मयाम खक सु लेबनिना हौजी हौजी अखोई मीडिया की कांगबुन सुट खरे मदि मखोंग हौगलक्तना स्टेप खरदि लाए हबा लाइब स्टेप खरसिदि अखोइना खंजबदा अइन हाइजबदो अखोई अहिंग अमदा नत्र अहिंग अनिदा नत्रगन मयाना पाम मतम ओइगिदबदि याय अदु लेप्तना लेरंबा फमदना लेरंबा सुंदों तोरमदबा खरदि अखोई मखरु थोंगबु ओइसनु नत्रगन बराकी थोंगबु ओइसनु अखोई हाइरबा जगा सिदा अखोई लाई समनागन थोंगनि जिगि अम टेक्निकल ओइबि सुजम कोक्सो आई मेंशन तोगे बराकी दाम जि सार अगदि दाम वाफम जी हुजिक अचुबु इशूज अम खक ओइना लै दाम जि सारागा थोंगि जि इसिंग मनुंग लैगदोरिबनेबा ngasai चादोंगी लुप खिबु सुमाय तौदना मणिपुर की अचौब लम अम खकसु अखोगी लुप कांद लै लुपनबगी स्टेज अम खक्ते लैबनिना बर अदुसु अदुआगी टेक्निकल ओइबा खितंग कुपना बराक दाम की मा इंपैक्ट लेगदबदुसु येंबिउ तसेंगनमक दाम सिन इंप्लीमेंट तौदन लाकदब पोट ओइरगदि हाइरिबो वाफम से अखोगी थोंग अनि सिजु सारुबगी कानदबसु लैगदोइनेबा अदु मसी मयामसु ओइरगसु पीपल की लाइफलाइन ओइरिबा मणिपुर प्रजा की लाइफलाइन ओइरिबा इम्फाल जिरी लंबी नेशनल हाईवे 37 नसिदा अखोई ngasiदी जिरी योबदा विदिन द 5 आवर्स अखोई ngasi योबंग अमे थोंग अरिबा कंडीशन खरा लै पुथबा गाड़ी पुथबा तोइन एक्सीडेंट थोप एरिया खर लै मसीदी अखोई थोंग अमा सेम बाइज मक्तबु मणिपुर द चनरिजे आई अदु हारिबा थोंग अहुम दे दुम चनी हारिबा थोंग अनि से हंदक चही की हाइदी ngarang nahan loiखिबा अप्रैल थादा साबा लोइगने हाइबगी पांदम थंगिबनी 2017 दा मसी अखोई काइतारे भूमि पूजा गा तौदना चीफ मिनिस्टर ना याम चाउना हदोखिबा प्रोजेक्ट ने दु हुजु फाव मसी लोसिंद्र लेरी अदुना साबसु हंदक मरक से खांगले लेखरे हाइबगी पावनी लाइसे मरबंद्र स्वाइसे डेवलपमेंट की वाफम थंबिबनी डेवलपमेंट की एरिया दसु खरा क्राइदना तौरी बसे हाबगी वाफम दोनी ऑन देन ओब्रम क्लोज के प्रत्यम थंजर के इंपैक्ट सुमेंग तानो लेबी Welcome back. Adon ngir basi Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khanajr me basi Manipur dan tak North East regional force ama regional political parties ingi force ama lag basi oithok tabra habi matang deni matang question se goja Anand lak goja ngasai gi koi regional force tak regional political parties ingi requirement se karam kana feel to ham tum development gumba walak pana tak center na neglect to bo matam da oi hai adubu how gi bachi ani sidati center na koi Manipur bu neglect to gi mamita de development ke front ta yam phajana chakot tarang tho mam pur ke bar maduna da neglect ki mamita da bani na regional force lak pagi su mamita di havani kari wahum thamini aida thamning basi oi development na bridge stone de hai development se kari kai no ko ju khang di hai tare akoina ta bada di previous government na torba mayam sing sigi
ayam below inaugurations to when I am allegations I get them the lauthok lauction tone of some dark. Ruziksi developments see later, but nice. What are the developments? Because you know, we a political aspirations, the law and order, human rights violations, aspirations, address to Ruziksi. She told the Hirenico 70 years of national party in a ruled over states, the Quaken City, idea opening lines, the high Rabine Kaleba. A Quaking Mayam sanction as a filter. Why we are reacting against cap ki mai hukta kai board of pillars ki mai hukta kai university madang kai lot of issues ka se settle am to de ba jiksi issues when lei si myam sing si kem tak to de ka sai koi wa adu madu area ru chang sports university se toni adu 100 days ki promises myam like adu na lambi thong se myam like but have they been able to deliver to ngam rabai ba sports ki je wai cold storage like what's up mari the Manipur full fledged university sports university ling ne hai kramna ke no chakre haryana khra chakre kai no spread out to greba sigi focus mang re hai bani da adugi si thamna da bai doctor parliament ke act mathok tari adu have they passed that adu phajana effectively to probe implement to probe wapam myam rise the way si myam sing ne adu na idea ina yam sing na point out to ring basing si Manipuri myam sing se idi ai hanjan su hai masi India ki mainstream hai ka main kanus da khoi India ki merger agreement na hai so yam controversial way annexation ne hari duni sida marmoin Manipur issues me am thola lalogi issue thola e adigi top toan different forms of agitation me am la khreba adu even lalogi issue le ngasi armed forces special powers se permanent basis ngasi le ba and adu na marmor ga government di toan government period to erga su fake encounters me am to re misi minator ngasi endless ngasi problem me am ngasi si address to ngam driba congress matam da tor parin hai ni blame game to ngasi BJP they have been able to address it Jivan Reddy committee report has this government acted ngasi moina miam gi dam da care to be hari government sin ngasi Jivan Reddy committee report se aina tabi hundokhren tai this BJP led India government se krai de si krai de address to forgeba see myam sing ji lady ngai sidani have even gone to the extent of saying ngasi Manipur si India ki part mo en give matam da namfu the losen gai wapam myam tholok khre ade ki laloba myam she has taken birth hai tare myam la khre sigi se solution kai lege se si se koi India na koi di yeng mi yeng se soi gi myam sing su India na ma se soi gra hai ba admit to bum changi ba swai de sum thoga dai de gi inau no na address to ho draga de koi solution le te nei ko khoi de wi ba si adwai du da ni NEIDP or very strong residual force them as far as they address the no no bla chong mating we can quite low ba see myam sing ne koi the outstanding koi local issues we koi state issues we residual issues we see myam sing fundamental issues myam address to ngam draga di see residual parties will come to stay residual party growth or kani thing basu ngamoy mamang na Manipur tangkak nai na koi residual party la ki ba se Honda among like a Congress Taza among the BJP, the Taza among Nico. Both in a time like a town, affect with the but people are not willing to vote for Korean National Party, both hardening, but if how the power of Trevor. Sigi sitting immediately haying Sigi reactions, it is in a Lakmatam, the state election like Marux, the quick city development procreate to the regional relevance like and Highway Mam the Gislero. See me, I'm say addressed to Gumdu Tati, Gumso, Moin Lawena. Namakta tarakre ada ida koi regional party ki relevances we lakne ba adu si me am single lai aduga si koi di insist tawdori kai gidam to ngasi Manipur gumba state party state thame kingdom ne was a kingdom sovereign nation ne ma koi party state thame no kai gidam to permit system lokthok re do kai gidam to armed forces special powers on trial basis 6 months to ne haraga permanent basis the state of emergency lokthok si akoi mathak thame si ai koi si guinea pig stribe Moi myam sing si army myam si training to no aku ichi chal sing the rape to no gi moi gi izat mang na gi akoi ahlam myam phan gi akoi na haru myam sing la lo bani hair ga mas the case myam pan criminalized to no gi experiment to no note is regionalized this is the big question we have raised see questions in akoi raised to the difference like in kali Congress issue BJP issue the National Party, the national interest is more important than the state interest, regional interest. The national interest is defined to give a super state key MP missing that more interest to neighbor national interest. And I hiding the Bumyamam lady.
national ki party the head yaw matam da khoi na mamangi khoi na congress le ring da khoi gi election from da armed forces special power section somehow masi khoi tok se da disability lok tok se da khoi party da hide na te ba couldn't do it kai no national party think of the nation first and high you are a nationalist you think for India first then Manipur advise the loi mang re every khoi relevance mang re ba article 370 Jammu Kashmir the period status say ngasi moi prime minister oi jagada bani khoi prime minister legada bani ai khoi sigi pungtong tongale khoi constitution le dong se Manipur is more deserving cases of that entitlement constitution to one pi na khoi di kingdom mama 2000 years ki hen is the kingdom ne nation state na chauthok chen ler ma do okay masi ma'am sing se address dong hon da adum privilege pi gadam ne kai dong ta khoi na keno ki dong ta moi the article 35A moi the pi se khoi ka dong pi roi do no ba akhoi di adai di article 370 su scrap to pam di 35A su to pam di adai BJP is very clear on that moi di one nation one common code adi one religion adi kari keno mam high ba adu that cannot be imposed peripheral area de riba macham chal riba to anto furup singsi to anto identity se one language one religion one government khoi na si to to impose to su ya roi ba si hing gadam ni si hing nam ta India survive to ni si hing na bai to ni India na to anto south ki north ki east ki west ki pangwi pamu national party na BJP na pamam da bi ai congress na pamam da bi ai palm the busu ngasi di boy di go there begging with the begging ball ngasi akoi support of you akoi di yaw bi you hai base okay India to guide khan ba regional party me am sing do ngasi di madu kai do why they are coming to going to all this chatlaga akoi sargar se minister ko bi chat no ba see this is the reality see context da akoi da pa hai ba kan roy Manipur dasu mathangi state assembly election da okay we'll fight it out okay mathangi state assembly election da so idana scenario se political scenario maroina regional political parties sing yam chawba kai emergency am tholok ya habani kari waham thamini oja hamda lachige how ki bache hin sida as far as development goes development ki matang sida di yam phajana development ki area sing se consider to hibna maram oiraga center na neglect to bugi wafam laikhiti habi wafam leibni da aduga koi ki regional parties sing jo neglect to rab kan da germinate to wi oigalli habi wafam lei ado kari wafam thamini handaki tara tere super lok sabha mikhal gi matam dasu adum mayam na adum hairep yam phajana wide spread ngana da batar gasu adum ngang na ba hona ki base okay regional aspiration lamdam asigi wakhalon sida wakhalon sibu puthok sa purga sa party man khoi thada mathok tare regional party de sang mathok tare haina base dum hogdi hogre da bu masina state assembly bhogda ma yok chat pa matam na magi journey si yam chauna chat pa ngamni khami brand otherwise hairiba keno do madugi lambi phawba chat pa matam da state assembly gi mikhal phawba chat pa gi journey da masi dum tam matam na mam tharak pa ya khami bra kama yengbi ani ni amana khogi BJP gi hagadra national party na Manipur da pakhali ba sa ko thorangi matang ama aduga amana regional party ki iho malakadra hai portion regional party ki iho malakpa si miam nadi adum mas kanoni ko India ki khaknati malem gi oina masagi magi oijaba lengak ama leba pamba so loi pamme Manipur masa su loi pamme loi pamme ada ramai to na krawai da practical ora kadagi hai potu ne practical sine ba am luriti aduga akoi sita kana na hona biduri gi hai potum sulai masi ni se makok thong basi da lai se makok sina singadar makok sigi magi saktam du urukan da mayam sina hu han ba kang ora ga di mazani turi yang uri na khoi loi mak lem ni maming palu na kaim kan de Manipur da langa pairam ba regional party agra state party yang long le ani tu le rawni mayam le khang yang MP karmini ediga chief minister wermni oji maming ta gi de da ado anoba lakadra haibadu matam kitang wali hoi sahi ahum wali yengkisi hojik ta khoine hekta hai bangamoi adu miam gi oinadi region khoi regionalism je masidi ai su sha so thaji aduna adi masigi se ai kanoni khoi national party sing jo dum thajar moni khali maram aduna bo moina hai hai do masagi national kanogi regional outlook in high loi hai base having regional outlook aduma hai aduna moji kola samina ba hai ba ama puraga sali da duna ne aduga ngasagi sago thorangi matang da ai se mai mambagumba mangbagumba me taw si palkanda okay yam noi atai to se akhoi gi rim se state ki nate center gi ne asugumba rims kumba Manipur thammaga center gi kano ne toraga akhoi Manipur miam da piriba service se ai mase third class service ne lawai amasi gi se ai di kana nom tang phajana dan phammaga ai yekai ne ge ningi yekai ne ge ningi
achong chaw khorba Manipur gi miam se khoi si gi miam apun ba miam se gi tangkhai me na man lying ne ma gi lying mu sang yam yang ma jani adu doctor mayam puthoi ne notice ki phaw doctor mayam ni si puthoi ne adu ka do only one CT scan chung chaw ho sa CT scan am khak CT scan se am se ka do hojik yade MRI ke alai only one manusu yade sini betul hojik yar ma su hala yar wai sini amuk su yeng se ba ngasagi hojik ti accident ore trauma am lakanda ma se ICU thamdoi ne ICU kaya lege sini oi life support tongna ba khulai kayam lerege sini dimsta kayam lerege sibu center da ikoi bu nuksi haidori bra ikoi bu mieng sangbi haidori bra ana layengi ni ko yo miang gi punsi landum ngakpa miang gi punsi landum ngakpa ne miang gi punsi du kamai to ngak to rege sida haira mini thaina mangai da haira mini ko ikoi gi keno se EMS ki thakta kara di EMS ki thakno sibo si haininge ba I challenge songninge ba then atupa mamu yeng se ba Manipur University hojik Manipur University karma film da lege ba only court na kitang khut thingjan birak padagi kitang sor kitang honboi wani ko ase daga don kapani ase loer bani ase loer gum bani ase mo kamai to na center na kamai lengak pi no sin sahi ong tha kya phare hoi ko court na administrator ma hapi se ase bodi warusin pork na election ki code of conduct ay kani saksu sar gum sin ko election code of conduct leye si ne to ama mo hai ge ba mo Malemi karba lewak ta lerang mata ke yengsi national highway karba national highway BJP ne lakhoi ni ko lakhoi ni BJP na khoi gi kano ex policy ex kan masik lambi se ex policy ai ni adu gi lambi ni yam maru lambi ni numidang gi pung manga he tarba army na sanghande lambi thingre sapra yaroi hayang ayuk chalona lambi de lek pata bani adu karba lambi si national highway karba BJP government ne yamna lumna loriba karamai to gana ex policy si legalize si 24 hour thaga dabni kai sipai kai doge amma wara amma thambal ore kai no kai dorge sibo nu adum salang gadamne sidi sigum mayam sine akoina aina mai mami mai mangi hai ko karawai do no khoi sibu center na khoi sakona na yeng bi se kamai to bi no na he lai se aina haijer sing je center na ngak tani ko state government ki matang and panjate ko rimsu state government pai banati MUC state na pai banati then adagi di lambi thing isu state na thing manati ba si tawri sing si wane ba tawri si am to yeng bi o okay ke center gi miang makhada lei bahari ba development gi project mayam si phibam si amna wana lei habni maram duna chahi ani sida kraida miang changi no habi ofm di habi adai duni lei si adubu matam sulo chalak pasida tendang na hangjing si ngasai gi regional political parties sing gi keno si magi future ha ga dra thoidok na udri habi ofm si phondo khibal lebni na hojik manipur government पाइबीरी बसु बीजेपी ने लुसिंगबा कोalition की गवर्नमेंट असिदसु कोगी regional party ani है बतरियाम चाउन NPF अमदी NPP यावरी मर मदना बीजेपी मसामन नत्रग चीफ मिनिस्टर मसामन हाइदोक चारी वाफम सिन मर मोइदना मागी alliance द यावरी बा पार्टी अनि दसु हाइदि पुनिंग नुंगाइ रोइद बा वाफम ओइरो हेन खनबिब्रा मदुना मर बोरगरा थोना हे हाइरिबा रिसफल न चिंग मयाम तौनी न तारिबा पाउस हुजिकी दुदा तदोंना मदु रिसफल गदि मरि लेना दे ना अहानबदा आई साइ हो एक फर्स्ट इंस्टेंस सही हाइजगरे कोइना रीजनलिज्म की मायोक ते कोई लेते बीजेपी से नेशनल पार्टी हैविंग विथ रीजनल आउल कोई रोइ पुखलकपनि बीजेपी ने पुखलकपनि रीजनल पार्टी टीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट योरप बीजेपी की रोल एसजीपी की सरकार फॉर्मेशन तोरपदगी माना मूवमेंट तोरपदगी आसुनु मूवमेंट तोरपदगी सरकार लाको फावबा सरकार दो अमु हलकपा फावबा मागी मूवमेंट पुनमक अखोय लोइनम अखोयना बीजेपी से पूरा लापनी 1998 एनडीए गवर्नमेंट लई मतमदुदा एकोई रीजनल पार्टी की फॉर्मेशन लाइखिबा अदुगी मतमांगदा बीपी सिंह की यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट लई सिना नेशनल कंटेक्स्ट दा एकोई थम वाफम दुनी अद रीजनलिज्म सी एकोई दा ngasai नेशनल पार्टी सिंह सिना चिथाबा नांदा एरिया खरदा रीजनल पार्टी सिंह की मागी इंपैक्ट मदुगी खोमजल लकांदा पार्टी दुगी मसाई स्टेट दुगी लोकल की एस्पिरेशन दा वर्क तोबा मदु इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर आइडेंटिटी हाइबसिटी बीजेपी most welcome adum akoi tawdon lai adon madugum wafam du leite uri picture amaka honorable chief minister na highlight tawboni madu dai da honorable chief minister na akoi regional party singi darkar leitre sungai haiba mention tawbo natti haidana ai madu explanation am ko pibani tasing namak akoi regional party sing yaw sarkar pairani adu bori haiba sunati yes
ai khoi gi state gi context ta nga sa gi hang ibu question do nga sa interview du gi full context da yuda matang lak wa pham oi bani na full context nei na haningi nei na ra matung da madu da pi ri chief minister gi ma gi wakalon ma na phungdu iba idea du mamut ta na khoi punna khangmin na ra ga di he na nungai gani hai bi wani That's what I'm just phadana thambire hai point me amcha khoi so haibe dum idea to phangjare hai ri ba context da hai ki ba wahum de rongane to context da khoi ningsang ba wahum de hai ri ba lengak sida yam chawba regional force ama hai ba targi NPF amadi NPP gi candidate ni hai di member ni pan yor ni hai tar yam chawba force na tare visible lu ching lengak si gi adu gi force to kaw thok pa man hai ba adu ko soi leite adu gumba kaw thok pa na tra kaw thok ta wafum sungai leite adu huji lai ba poti ko gi leading from the front chagi magi apun ba front amar sem aga madu fight tor kadra ko jam ko fight tor kadra hai wafum du dai gi magi matang pirak pa context su de ying BJP na regionalism gi mayok ta leite BJP si national party having regional outlook haiba magi political kaino aduga mai commitment ai am sentence am ko last win haijaram ge BJP ki party constitution da ma haining ba haijanu party constitution mathak tani we believe in the decentralized of economy and the political power haiba se magi BJP five commitment to the last part and me seng I aduna koi central decentralized to ba state ki koi aspiration mayam ase sab ke sath sab ko vikas koi puna chamin na rakanda mapang kalbi India am oigadabani haiba wafum du da aduma lai haiba se ai thamsen okay decentralization of economy and political power haibani masi mayam to yohon ba duga puna chakhot mena haiba ki wafum dileri du swai sida hairi ba yam phaja ba wafum sing ase ka am khitang contradict oi wafum lakta ragadi adai du da ani dugi semina ba mandaba wafam lakpa sidani mayam na finger point tawnari bisi maramaduna kogi regional appeal su leijai hai national party wajaba wani regional appeal natra regional outlook su leijari haibani na regionalism do somewhere adum adai du da support we have in a regional party mayam gi force lak pursa dum support to do mali hoji su regional force amgo lena dum lenga pai min have that okay national party sing inherent weakness moi di international issues and national issues yam hen focus pe regional gi state issues ke kan overlook to overlook to do maram ore kan regionalism grow to ri se adai to the neighbor they are trying to bridge congress wagera BJP wagera ke do we why ko matama regionalism lak pai se India kai nam har moi myam se why they changing statement now political statement yaw to ya de hari se see this is where moi admit to go se boy asonba area laidana tholi from the beginning 1980 dagi na I regionally matama no BJP na kai no national party se regionalism sina maram ore ke India disintegrate to no regionalism sina question lai ye ba okay adu le handing de haibani ko what I'm saying is India kai ba si Jammu Kashmir ki model do national conference ki magi statement lak pa PDP ki statement lak pa kan India ji kai ba ba ki tham ko lak separate 70 city BJP ki di adu di why you should withdraw no adu di magi adu di annexation ki wafum lakani Jammu Kashmir ki magi annexation ki area du lakani plebiscite Nehru ki matam de plebiscite tawram bagi wafum lakani adu bahari ba matam du da Jammu Kashmir su India da yor nabgi damakta makho gi damakta pi khiba protection tar provision sing duni that should be safeguarded regional aspiration ni Jammu Kashmir ki adu mi gi adu lokal ni hai aspiration dur mara kan separatism ki movement se adu ki mati wangkhal le ba adu Manipur di madu ekoi welcome to hai gadra ba separatism du no Jammu Kashmir ki PDP ki no ki plebiscite si ekoi lairiba state sina insurgency ki magi tungan area du koi changjera ro adu ki area magi organization mayam ki magi political kai nu du plebiscite Indian constitution ki manung da lairiba Indian constitution ki manung da lairiba political party ekoi na karamba thak da kadai wai da debate to gada gi haiba du gi specific area kharadi line chumna chatpa ya ba swaidana mo khoi ba swaidana mo chumba aduna tabi sumna chalakanda madu gi area khar du separatism ki area khar lapu du di Manipur ka Jammu Kashmir ga di am khene Jammu Kashmir se okay matam article 37 is the withdraw to ni hai tar ga di matam already given adu maro mo gi autonomy khare enjoy to ba special status they have this thing separate constitution see me am saying se deprive to ni hai tar automatically hena huji thapthok khare hari se men chak khare ni hai bani da likewise sabri Manipur ki insurgency problem bari sibu see how you going to address it merger agreement to kan soi me am se India go madu adai sorry adu we need to review it
So even ma'am, no status में party state हम इधो you should have been given this thing granted statehood right from day one. देखिए high दिख रही high दिनो बा. अदुन मरमत there has been so much of gap. Decision लोग नरबी खुरों चाप सकते peak दिया अदुन मरमत disparity लाख रहे. यम चावना gap लेरी. See gap से means ना भी regional political party की regional political party की growth लाई बे area में हम लेरी importance regional party सिंग regional political party की importance से यातों की मदद चाव रहे मणिपुर यम पिक रब state से भावदा मागी role से हम चावरी होजी को जिसु political party अनि ना याम back तो रगा है बता रहे हो लेंगा से चला रही है मतलब regional political party सी अदुम growth तौरी तौसु तौर किन्हें है भी हम नहीं on the नोंगा सी उन्नति मन होने के थरम से मातांग चावल से नरके नंगा थरम से दा ओजा चिदानंदा ओजा हेमंतमदी ओजा आनंद लेंबित तो नंगा थरम सी बता वापी के बाम मपुंग खान बिदम तो जाहुं बामुका न था समलोक चरी appreciate your joining मसे नंगा सी मन होने के थरम नंगा सी एडिशन से करम तो भी बगे को तखन बिर पे आगने कोई मेल आईडी दे impacttvnews@gmail.com Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment with the feedback tha bir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.